Ngiyithokoze khulu njengoba nibonile ke namhlanje besinongqongqoshe uSenzo Mchunu simbuzabuzile ke nomlingani wami uNomvalo imibuzo engimbuzo yona eminenganyana akayiphendulanga ngamanye amagama ubeyigegeda bekabaleka ukuphendula umbuzo mombuza ukuthi into le ngabe uyenzile ngoba uzibona ngathi yena usenkantolo ucabanga ukuthi usecourt and akekho ecourt ezinye izinto well uyavuma kwezinye ukuthi mhlamba zangabona ngelihlo elirehe mara mongalalela kuhle ngendlela aphendula ngakhona uzama ukuchaza into ayichazako ezinye izinto azichazako uqaleka aleya amala kwezinye izinto ngokuzama ukuzivikela ukuthi angatholakala ukuthi uphule umthetho mara njengoba ngeke ngenza umzekelo ukuthi udokotela uVan Rooyen utshilo ukuthi ongudoktere obereka khona lapha esipoliseni ukuthi ungqongqotshe wezamapolisa uphulile umthetho azange alandele i-constitution ngendlela engakhona ngoba uNational Commissioner no-Provincial Commissioner ngiba banamandla okuberegisa amapolisa ngama-operational issues amandla lawo akekho kungqongqotshe ngalokho kuyabonakala ukuthi uyiphulile i-constitution. Ngiyakuthokoza.